Hello. Hello. Original pisang cheese tu apa Ada pisang goreng and then cheese dan flavor. So menu baru ada popia pisang. Macam-macam ada flavor. So yang flavor you recommend atau apa? Okay, dan kita recommend Kinder Bueno, Deep and Deep, strawberry, coklat, Biscoff crumb. Boleh tak empat-empat di satu box? Okay, boleh. Kita ada family box. Okay. Wow, you memang guna pisang yang fresh Ya, kita guna pisang, jenis pisang kita guna ialah pisang nipah. Agak crunchy lah. I see. So ini tepung apa? Ini kita punya homemade tepung. Okay. Homemade Kita tepung. R&D daripada 5 jenis tepung. Oh. Untuk dapat kita punya crunchy je lah. Wow. So ini besar yang family box Yes. Yang ini family box. Dalam ada 30. Kalau pisangnya kecil kita akan bagi lebih lah. Crispy dengar pun crispy. Banyaknya cheese. Memang ada, semua dia memang macam ni. Kecil pun ada macam ni ke? Yes, kecil pun kita bagi penuh punya. Ni box, you boleh mix 4 ataupun 6 flavor lah kalau you order. Ni strawberry Yes, ini kita punya strawberry. Dan yang ini coklat strawberry. Wow. Saya akan buat deep and deep. Starting daripada white chocolate lah. Coklat. Dark chocolate. Wow. Okay. Wow, so ini yang family box. box. You boleh mix 4 flavor. Okay, yang ini popia, you boleh mix 2 flavor. Alright. Okay, siap. Thank you so much. So this is deep and dip with 3 different chocolates inside. Look at I love the white chocolate touch on it. Oh, the sauce is really sweet, but it pairs so well with the cheese. So this is the popia, and this is Biscoff. So it's basically the Biscoff crumbs. It's so crunchy outside, but look at how fresh the pisang is inside. With red velvet chocolate. I love the crunch. Look at the pisang inside. It's crunchy outside, soft inside.